Pamirsa sejroning nas kewentenan Krama Padem sangkaning COVID-19 ring Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali nyarengang samian dokter nuraksain antuk sederhana majeng samian pasien COVID-19 sapisanan mupulang data miwah nyelehen kahanan pasien napi ke presida kenak napi pacang Padem. Para dokter sane nampenin pasien COVID-19 taler kaptiang sayan urati ring sejroning mertenin pasien COVID-19 mangda digelis kenak turun yang metode antuk nas Krama Padem sangkaning virus puniki. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Suarjaya Mausang paiketanipun kesarengin Gubernur Bali miwah sekdas tata maut saha antuk ngererahang pemargi sani pinih becik ring lapangan minekadi nyaga yang tambah khusus inggih punika gamara miwah atemra. Dr. Suarjaya sekadi sane mungguh ring situs resmi Dinas Kesehatan Provinsi Bali mepengabdi majeng samian rumah sakit ring Bali mangdes tata maut saha tur saling wantu nes Krama Padem sangkaning virus puniki. Dane nureksain kuentenan pasien sane Padem santukan COVID ring Bali selami puniki dahat ngusahang. Punika ipun nyarengang samian angge antuk ngemargi pemargi kreatif sajroning nes panincapan wilangan pasien Padem. Lianan punika Dr. Suarjaya taler nugesang mangda tim medis mawit ngelaksanayang usaha antuk mertenin pasien anutin pengalaman saking suang-suang tim medis lianan sane presiden nambahin pasien COVID-19 kantos kenak. Mungguh ring aturan piuning ipun RSPTN Unud mausang asapunapi sane kelaksanayang sampun nganutin prosedur miwah kepatutan. Wartawan Bali Pos nguningaya.